I pozdrav svima ljudi, dobro došli u današnji video. Danas igramo PvZ2. Sezona 4. Obavezno zapratite moj kanal i udarite jedan veliki like. Mi smo ovdje malo igrali, sada nastavljamo od Far Factor i od tud nastavljamo da igramo PvZ2, jer smo igrali ovo u sezoni 3, a sad je sezona 4. Evo sad nastavljamo. The zombies are coming.
I to je sve bilo, ljudi, za današnji video. Vidimo se u sledećem videu u Plants vs Zombies 2 u epizodi 4. Pozdrav!